Nakaluto kan, Aryong, lakay? Wain, kalkal pastilutaw. Manganta nga rudan, munya bakit? Ay na, nagbanglo matalinoto mon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay. Napresko nga. Amaw, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumapas kami pa'y nanang. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalodan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagitipada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kididita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takiting, nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat ti kas di klase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinan a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kan ni Dunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngamday jay pay laang mag. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming eramraban nga anak yung?
Da kayo lang da nga pa ah. Sanda kami nga iramraman, tawan ang mumi ang pagapapaan niyaw. Kan idyan nyo man kami nung tigas ng aramid niyaw. Bakbakatan kayo ngagparpada, ng kaslawan pag naknakman niyaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para matla iti pagsayatan nyo da ito eh. Da kayo matla ti kababain, no di yu sardengan tigas ng aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakat na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpet angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni do na mo't asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon na? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda ah. Di dalag ba ini ti kasjingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo tagdan na ni nanamun niya ah? Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo ah. Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadanggam amin na may bagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-nakon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan ah. Makamuka, basta no anya timbagak isaw. Makamuka ng desisyon, adi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang dayday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inanaya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin ayamat ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niya pagkinkin na awatan kinimon niya.
Di yu iram-raman na kita nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da day ta. Suportaran tayo kidida. Nala, yung kagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabages. Ipaigit mo pala na taguram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay da doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa klabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo lakarubat ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw tani aldawoy. Ayaw mo na ka, ano di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo na labas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan na mabalin ang napimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ay di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya atada kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tirida, tamangag kumati pagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, pwede ka makawawa at aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak tinagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagaklaang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramin mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda. Boryas nga met. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma. Marco,
At ako makidawakin ka, anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna. At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat Adda kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula litra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino ngay titong palenta kadakwada? Ay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da? Huwag nga rod kasjay da nga tanaya aginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall abistida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day ta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot do na. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Siyak mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan kumamanin aday ita ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, agtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papanan nyo. Kun, na, apay da kita nagado agar-garat yaw.
Addan na sa pulan mi pag naagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kami. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga madayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyot sang sangitam di tayo Jay apo ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Haryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo, gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Mawan mo pa nagbaliw yo nanang. Ah, Diyak kaya dapat ti apo ko yo kat pagapaan nyo nga gabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo nanang. anya. Nakita mo, unjay apo ko ta, munya. Ay, saan pa'y ngarod susima. Si Kangay. Agpadata, awanon, di dan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atam na agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima, abalayan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanya isong impasadak. Ay, alangarod Narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma. Kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso na laang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta.
Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka, ama kaadal? Kasano tayo laangan ngay, no di ka agiskwila. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga agiskwila ah. Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na ah. Pampanunutan ng tumay adi na kabaalan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kat aramidin ta ti amin na kabaalan ta ah. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko dan. Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to ana imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraw. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kau, wen laeng ti sungbat mau. Tatang, Ag-eskwela ka, wen laeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan akmat, tatang. wen laeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wen no saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulat ng kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no, examine kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain, kabagays. Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abrown. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen
Isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak mi kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti adu anatag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Gasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy si pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kao. Nalayang tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse taw ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase. Kastan ti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni Tatang iso awan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailam mo't gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro, Tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumber kiti klasik. Sige. Basta tarimaadam ti agiskwela, Anay, di na ko mapaayan, anak ko. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad, anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pud nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min nakulnit ti ulo. Iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, inakitan na gijay mulak.
Nagpigsa ti tudo ken angin. Di karumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Awan, agan nadak Basta'y nakita na iti mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardingan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad, mabiit la masukatan da ita. Anya, Ato iti pagbayad mo ita semester, anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, apay naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton nurse ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Katnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tiinam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wen man, LV. Tuladan ka. Kaya't ko ti kasitar aramidam. Nalinyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltalupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamutan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usaranan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakumpay laeng. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga ron ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check-up ti grado na? Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga nga nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga minakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay
Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal ja anak may. Wan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sana balin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay in-inted ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Win LV. Ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardeng akon. Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaandang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre la tinailupas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang maputengak. maladi ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak tabakad. Ang graduaran itatawain. Ay, Ha? Apay, saan ka naragsak ngagturpuson iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan ba'y na babaeng mangilawlawan? Lukas na. Sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanandak ko Pumanaw ka. Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanandak ko Pumanaw kan ko na. Kat di ka nagpagpagita pa dito. Mangilawlawan ka. Linadal mo, ti pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anray ko.
Ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung ngamin ama opera ka, isko. Ngam di mo mo't kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga rodje anak ta. Iso kano ti makaamoy ti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrobot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan tatang, nabayag ka na ipatakder daytoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagi siya inintadyo kanya kakwarta idi pag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kay jay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay abangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Maawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko. Manang! Biyana! Gasto man nga rod ti kunani kabsat Berto. Dear Manang Biyanang, ititawin ko suro ka 60 na karanting kan napigsaak pay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami kaya't nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno maasit gaklaang tinasao abalasang tapno sana madlaw ni bakat ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type angkan? Na, tapay mo kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kayat ko angkan. Diyak kayat ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan ko na. Nanumuak la lalaki angkan. Kit no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday a babae. Kan sigurado akayatin na ka. Tas ika ti katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umod dagiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarmon ka na kan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko a type? Nagkapoy day di akanakak. Iritretok di napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Un kanaw, ta dinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumani June. Ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. San nakit kano ataypan? Kat nakapimpintas day di a babae. Nagpudaw. Nalabasid di bibig na. Ganay na.
nagsisipukol ti pamagina siga nang rona no kas diyang ag short pan bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas ka ti kasta ngay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namot laan nagkirimak Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsyak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day babaeng. Nay dumduma ti ginapintas na. Makapaawis rik na. No baroak la ko maarmak day babae. Ngaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man. Tigre mo ti asawa kung agimon. Ay, kapoy tumod na dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram ginkwana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki ti kasta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anyang nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, kailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam nito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mo hindi napintas a balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklagi di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang dudak. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernard daw. Ha? Kastamang ti imbagam iti kanya kaon. Ng pinadas kaon ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ng isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na panglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kastang-tang paisaw tatang? Wang, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uro sa anang. Ala, inka nga ro dagdigos ang. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw, tatang. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigusan. Sa kan to umay di balay. Taikan kay ti pagbarom. Kan bangbanglong. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglok. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit.
Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Untata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria, nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan naka basta dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay. Saan matabak nang? Ngun ngagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Jayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man ngagpaisaw. Makapaturog man ngamin taguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka, kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo nagbayag mga raw. Nagawid ak sabay tata. Ayaban dakto na dan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba ihinak mo tungging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan lang ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot ang chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Hey, si Tata Berto, isawan naklatan.
Managbabay na talaga na ito, Baraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na daita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito store, Mary Jane. Agdardaras ka kadi. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko gin ka. Narigat mo'y pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berta. inak manen yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agarem, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita. Ay, apay ka kistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong batmon. Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane ni Jadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay kangga. No talaga mo't laan na ibtur ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka nun namnamakin ko na. Sumapulak ka nun iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrubot ka. Tamapantay di balay da. San ka ang maupupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno adda kadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata,
Jenwang kong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Ne. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos, maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At naibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. At nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay, dyan ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga, Rob. Ay, sos. Ang mga numakadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartik ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinaramid yo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka nila. Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibaga kenkwana. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarumnak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay kanakak. Tanusaan, maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oh, agyaban na. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay, Mima? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sang anak ta. Makamo ka mo na mangibiro kag ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga ro ti asawa, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na iti bagik kat sumalog matan ti pigsa. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak nasulisugak kat nagpailuyos sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan tigayem mo Berto. Alagagayam ditan tinagpatinggaan may tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Dirma ng biyanan, iti baruak awan aalistwak. Nakarita ka mangibaga ang mga sawaak na uray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngam impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayon, kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay kahit adakada kayo da ita. Ang kasano da ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay nga agbyag kayaw. Pangalan yaw iti kanan yaw. Nalawan ti talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno ada pangalaan niyaw iti kanin niyaw. Mulaan niyaw iti pagay, tapno ada apitan niyo alamutan niyaw. Uwan tatang, tinawin ang mulaan mi dayjay iti pagay. Kahit makamu kayo nga ron no agkasar kayawn. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanang inlako kong. Kan maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sapay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nangruna no danton putot ko. Apay, itulok ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yo Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsik adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan nang. Usarin tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glaslas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Daitaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Oh my God, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kun kwa na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw.
Agnaad kami kano iji balay da Benigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, ta asawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo dito balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko mahal ta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap apa. Kan agagagat kayo. Agsalukag kayo. Agtinulong kayo tapno pumintas ti biyagyaw. Wen, tatang. No makaapit kamin to itipagay nga apitan me, mangyag kamin to itibagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Kabalak pa'y matiyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo tarin mo ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatang agtrabaho. Kasta iya. Agkat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siyaran di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami iti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to agtrabaho. Siyak ngamin kat pasaraya agsakit ti sikat ko. Kasi ita, anay ko, sumakit manan, anay ko. Apa na sakit? Diyak mo Diyak mat ngamin nagpacheck up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda nga agsakitak no kasta. Kan, tuyulok, agsakit manan, anay ko. Anay ko. Siguro na marikriknak lang ito sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Kan, di barokong ko, anay ko. Anay, nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Benigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako, kumaraw ti sakit na. Agpa-check up kalangan. Saanan? Manjak ko na kumait. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko, kat umanay la pampanunutik taon. Ang mga no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At dahin sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, namanukak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat ta ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga ron kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngam di namot kayat. Ung tanak no pilita. Ay,
Kasano nga ron ang makatrabaho ngayon no kasta? Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mat asyak timang manggod. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpor mi kenkwana. Iso nga ikarkariga taklatan at ti aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glory? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bulbulas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas-lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawang magayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga ron ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantiyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumuro ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinag kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pa anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam nasaysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak iti kayat ko amapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak. Imbag kumaano awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasidag. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaan nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangarot makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mangalay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta Anak na kangarod, di tulungan na ka.
Awan mo't ngamin kwarta ni nanang kaw. Ta adu mo't tirikrik na anan. Sana na makatrabaho. Kaasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwartana. Ngamawam mamaytid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang tabinigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di, gagawa kamot. No sa anak lama si Kog, siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot din di pa nagpasngay ko. Anay ko, agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Magam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. Kaya ka nga nagpa-check up Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno agimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagig. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon to tiyan ko. Oh, nasakit talaga. Alang nga ron. Ay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot ng ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Jay asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga rodanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tadi nalakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusin niya no agpasngay ka. Talagang awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta mapas pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. No saan pa'y lang agbale o pag sinaan kayaw. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit nga. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wano saan? Tano di mo maitad di kasapulan ti anak kaw. Nasaysaya at lapag sinaan kayaw. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak kaw. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh, kaya nagtrabaho Sumurta ka na insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamot. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mo't abalayan, agsursurun amag na jay apuko ta. Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan? Wen, abalayan. Manipod kinasaritam, nagtrabaho mo't Nagbutang siguro iti imbagam kenkwana.
nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbaliw. Pasensya ka na balayan no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabaho. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Huston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Ket lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Surwam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamin sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito ngay. Gestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti panangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanak laeng binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutam. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka dinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot ngamin amin. Surumot aginot Ganun jay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon kamatan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manen. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamong mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod ket di nga adu ti kanam Manipod nagdenata, nadlaw kaon nga daraw rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan me. Ket, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mangaw awir iti apo ko. Ket nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nangagtrabaho tapno makatulong kano. Aya, ket alang arud agan-anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amoyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Ni insyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko kasla kaguranak. Day, apay nga tagay. Agyaman si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay, apay nga niya kastamot tanti bagbagam Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay,
Apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanan na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay nga may na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawunti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam. Pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan ko na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timam na yan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya't asinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko.